Pag-adasan ni Kabsat Asuncion sa napudnoanagan ti may drama ita kat welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdangag dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Mary Rose Romero kan pamilya Romero di Tamaranao, San Mariano, Isabela ni Jovit Riliera from Jeddah ken Mara Sidoro. Kastiman ti kuna ni Kabsat Asuncion. Dear Manang Bianang, adamay sa nga anak ko iti kinabalasang sakbayan na ki asawa ak. Imbilang ti asawa kas pudno nga anak ti anak ko. Kat tinulungan na ka ng padakkel kan kuana. Ngam iti nakapsuten ti asawa kat lumakayan, kasla na punas ang naming pinsan ti panagayat ko kan kuana. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Asunsyon, anyat sirsiri pa ni tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang kakide iti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay ka nawa na pulos ti pundarmaw. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbang am kang kuana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw na apaya kasta ti ibang bagam ita bakit? Kalat mo't latangaminan na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat sigudin nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampay laan, kalakayan. Uragim bag nakapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. No siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salun at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapi ngam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang nga, uyag. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit?
Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na itawoy. Simple nga. Kano nabaybayagan na nga uyak mo. Adda siguro impeksyon ni tabagimaw. Adda siguro nadagsan asakit mo kung saan na maagasan. Awan. Apay ayakas ta kamot asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikaki din na isublikan ka ni Inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni Nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka a caregiveran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi ka pigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y ang nakalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni Nanang Asunsyaon. Madimot di kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpay laeng. Basta isublikon ni Tomas iti puderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwa kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin, Nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyaon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan, Nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ang sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon day jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mati panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng, Nanang. Tila aramidin nyo, Nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yu daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon?
Jak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsot nga minan ni Tomas. Uray ko man matay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mangliplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Wen, nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya ka bang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wen, nanang, uray da kayo agan-anad kayo mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na iti anang paadal kin ni Bena nga anak yo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay man mati kasta. Nukaano alimmakay kan bimakit kayon. Iso mati panang isublim iti asawa miti inana. Naimbag ta si bibiyag pa iti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog ti biyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met anaynti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige laeng, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Agina nakakit day. At damot na'y pensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw di ti balay. Kayat ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Ay kat, tadakan ka day ta Total, bastanti ti danom ijay talon. Huwag nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga road. Lakay kaan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manang danak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw.
Ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak itinangina apresyaw na nang. Ala nga Roda, sika ti makamo, anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti ifbay. Agkikita kami iti sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaw orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapul? Adama pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manuma lang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Uwan nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya nga'y Bena, kumusta tirik nam? Madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo nun nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, jak manam mo. Banog ko la siguro da ito Panagkunak kasapulang pay laang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik na No, apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo.
Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, nana. Adda nga minadagsan a sakit ti gayem ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, nana? Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan ni nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Ti kidi salunat mo ti panunutam. Agpaimbag ka anak ko. Saan naksan nga agimbag, nanang? Ngamin, adan iti last stage ti kanser a sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tane. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya ang masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapanganan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampaylaan. Sige. Mano aya ti ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amamok, Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, kaasimat ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wan nga roda Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sigay ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha? No kasta? Nagmula ka itilaya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma timulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagmanta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka abi na agpapigsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Iduli nyo kit iti kwartayo. Tadi kay pa'y naikikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nada ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taimbilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim agsublikan kada kami, wan.
Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwana. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisingnubyan kan kwa nanang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang, Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. o nanang. Naupayak mo't laang na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Nibi na laang ti kayat ko at tulungan. Saan nga roda nagsubli ti asawa kanya kat talaga tinakderan na ti panangisinak idi kankwana. Mawatak matkit di tabasol kumat. Iti sana nagbayag pimusay ti anak ko tadinan nalabanan ti sakit akimpet kankwana. Nagsakit ti panangpanaw ti anak ko kanyak ngam ingkarigatak ngay naklon. Kat ita dumatan ti marikna ka na sakit iti bagik kat nagrigat gayam ti awan kadkadwana nang runa no adda sakit amarikna. Alakastan ti gayam mo Asunsyon. Ala gagayam, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.